MUBUNGE wa TIGANIA West Daktari John Mutunga nethiritwe akimeneria bunene mutongeria wa AZIMIO ni untu bwa gwikira mawatho kirirwaria gatigati ka AZIMIO na thirikari. Mutunga ugite guti kumakania bura mutongeria wa AZIMIO akauga gutithirwa kuri na nkeethi gatigati kawe na Rais Ruto, akiuga Kenya Kwanza ni kwenda gutegerwa kenda baritira Kenya ngugi. Bo izitoria AZIMIO na Kenya Kwanza ithiritwe ikirita akiamabayo baria bagakara nthiguru na kwariria MEENDIKITHIA ja AZIMIO. Mukirimithika ni akurikithia nkuruki. Kaitene kame bangwe kuthiria kimuri kia siasa ATEATI THIRIKARI na rutere ruregani niyo itite na mbere. Mubunge wa TIGANIA West Daktari John Mutunga na inyeleti ate utethira kwina nkeethi ATEATI ka RAIS na Raila. Thirikari yetu ite mwelenka either kwelenka rete atia thirikari batue tutamiyukirie na wororo katorwirire baturaite tukanoa turerere munene yetu narometa timamu antu betu banyumewe kana butunyumelo wewe loi otema antu nyedere by partisan sheria etumirike mundu ta pishwa atebureta kwariria mantu terayari tureanda antu bara pishetwe bara bachitetie bakwa tukashughulikira katiba ya Kenya na thirikari ya Kenya kenda batumira katibera na sheria cha Kenya barire mantara bakara twariria kuringana nwe itomikia kurea nkeethi kenda thirikari ithira ina ntu baino rito barita makosa toeta ende kuringa kura chia ikithia mtu ashindwa no mwanga ya arete maandamano kenda ewa mwanga rimwe ta mbunge ukethi nyangu ile wito mbunge ito itaboya ito kwenda opposition ito kwenda ntu botura tu itaboya kenda tumba kwa na thirikari boya serikali yetu inegotiate ikijua kwamba we want the constitution of this country and the laws of this country to be used. Nkurukia wete maandamano ya rutere ruregani na thirikari ya itite na mbere ya kithira inya akiwa barabonde baunete watho riotenera maandamano ibabwiri kukirwa matale ya kiwatho kwiro kwenda kwina maandamano ya kithari nthia kwi yonthe lakini thai maandamano rari Kisumu na Nairobi no ndo bakwandamana Kisumu na Nairobi intobira bakwenyangia nintobia antu betu ara Kisumu baingire kinyantu baba mentu kuiba tio kaba na conference weta wekeza Kisumu kaba kuinga investors na nyang nyong nonto atiriti nonde mantu iyo mudhukiria ndewe kiumia kila kya mwisho kya maandamano etarea na sheria zetu ziangaliwe. Picketing kwangu, what I know about picketing ni watu waende pole pole wasimame pale mmoja asome ile taarifa yao awasilishe, sio mtu aende angoe barabara. Hiyo sio picketing, that's criminal. Criminal offenses should be treated by the law. They should face the law. Anybody who violates the law must face the hand of the law. Hatutaki watu waseme tulikuwa kwa maandamano ati tunavunja maduka. Unaona watu wanaenda wanaiba supermarket ya mwenyewe, wanaiba kila kitu ati ni maandamano. Maandamano ina gani? Hakuna maandamano kama hiyo. Kede anoe ari ofisi yake kede eto na yantu. Bwa wengi bamwe betu bakede bendene. Akede ingirete bamwe betu. Katu ina president umweya. Bamwe betu akede abadirete mantama imno. Nkuruki mantu ne yegi ururi basava. Ndo chebukati na anekire kuria chionde ki website ya IMBC. Kure ringo kide ikanja icha diracha taloa form ira karingo biche geta kwa weta mikra TV ne amine website ne. Anika chionde cha constituent chionde cha polling station chionde ara kotu ko tebu bokebide kwa Raila ari akonekana na shindi na chebukati atwiro ntu bumwe utekuenda kana scientific calculator calculator atora na beta kuthoma yo mathabu hapana urenda anding machine ile kwa 1 + 1 is equal to 2 eto yo kiora ora me website inera wa ile wandi uringanire one no chindete onge kakwendiri mbieta la wate kura kakwende kwe kuondoka kaya kakwende kwe kuruma IKURITA lawa nende nariere nyamantu yo eta inya kotini eta Supreme Court aikegamba kuo bwele wakwenda mbere mbuye commissioner bara teruto bangire badatu barisainire bongo bakona kuwithwa tribunal kithe ibari na njira na kithe ibari negamba bagetera tribunal masite wetera tribunal nengere tribunal nonti bare manto mai. Number 2 aruwa saba ni ruorwe
ariwa saba irura na du saba icha ruorirwe itara kwari negamba Supreme Court negede icha ruorirwe ri na wai na bono tibo kona ri imbi bo kwenda irura ringi kata aturira bumwe owo abo twachogorere ukurura tukenda tukuwiria saba itirura ringi bure bathirire na koti na itire akiaria gitara kurura kithima ya kenja enteretie kiraene Mutunga uite batete kiria ringi subsidy tia bia kuria ichokerwa akiwa thirikari ni tiumaniritie ukiria murimi kurima bia kuria nkuruki kenda kwina miangarama ya uturo my control on budget akiora bai ai AZIMIO thiro saina bilioni 15 chuma chakamatiro alori kenda eka 26 Kenya ere one bilioni 15 ende wamba bubwa kondo chokia leo wetekanira wamba yabu wetekanira manto yayo kakwenda turatu jamaritie bado turenda kwa thirikari itethere murimi okiri urimi bwawe itethere muntu wena biashara okiri biashara ewe manto maingi amba kwenda tukubithika haraka nonto baethire nyumba nderi tureshare musima ina bilioni 97 iraiva kungotumenya thaicha kwanya cha kojania Kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa Mukiri wa Mithika.